So hello my friend, welcome to the other video where we'll describe the difference between two words, and these are tall and tool. Tall and tool. So, let's start. Toll vo význame mýto. Money that you pay to use the road or bridge. Tolls are now collected electronically on most motorways. Dneska vyberajú to mýto elektronicky na väčšine diaľnic. Toll, mýto. No a tool vo význame nástroj, náradie, náčinie. So the piece of equipment that you use to help you do a particular type of job. Čiže je to nejaké náčinie, ktoré používaš, aby ti pomohlo urobiť určitú prácu. It's tool. Hammers, screwdrivers and saws are all carpenter's tools. Veľmi dobré slovíčka. Máme tu kladiva, hammers, screwdrivers, skrutkovače, saws, píly. To sú všetko náčinie pre tesára, carpenters. Garden tools, náčinie do záhrady. Word processor is a necessary tool for a journalist. Čiže procesor vo Worde, wordovský dokument, wordovský procesor je nevyhnutný nástroj pre žurnalistu, pre novinára. This tool is used to make holes in leather. Týmto nástrojom sa vlastne robia diery do kože. Leather, koža. Takže to bolo z dnešnej prezentácie všetko. Rozdiel medzi dvoma slovičkami, a to je toll ako mýto a tool ako nástroj, náradie a náčinie. So thank you very much for watching and see you next time. Bye bye.